Unayo ingane Miyeza, ngase ukukubuza umbuzo personal. Ngikubuzelani lokho ukuthi ngithi ngifuna ukucacisa ukuthi ubaba ekhaya lakhe uMyeza kubuhlungu mangabe attack yena as an individual. But I strongly believe ukuthi mawulalela inkulumo ayishoyo ukuthi isizathu sokuthi basupporte umntwana is standing for men. Like many people, it's okay if they attack abantu besilisa, but umntwana ubemela abantu besilisa. Ukuthi uthini la igxivaza khona noma igxivaza abantu besifazane abakusupport lokho. Usho njalo Miyeza? Sinabantu besifazane nathi siphila kanye nabo. Angeke kube kuhle endlini ngisupport umuntu oweyisa abantu besifazane. Ngoba kwanami ngiyindoda ephelele, hayi indoda mhlambe he or she leyasengqe noma indoda yasesenthini. Angisilo lo hlobo lo mbomvu. Angeke umuntu wesifazane wami ngiphila naye akuvumela ukuthi mina naye umuntu wesifazane kuthiwa naye ngicherisha noma mcampaigning ukuthi naye a degrade noma affected. Angeke kulunge mangabe kulelo hlobo lo mbomvu. Kasotobe uyaphila Kasotobe? Yebo siyaphila. Yeah, Lutheno Lakhuvo nasi isizwe sihlukana phakathi ngendaba ngithi Lutheno Lakhuvo nasi isizwe sihlukana phakathi ngendaba kaThamara abantu end up sebejaha uMyeza personally kanti ulekelela umuntu wesifazane abona ejahwa ebemela abantu besilisa. Cha iphutha likaMyeza likho nje ekumeleni uThamara bayadinga nabesifazane ukumelwa because bebodwa bezwani nje bebodwa. So kuzoba nzima ukuthi uMyeza engenza isixoliso kwamanje wayiludaba lisashisa kanjena but ngithemba ngokuhamba kwesikhathi oyindoda ezokhona ukubuya ixolise kodwa nje for ukuthi uMyeza yena personal eyi1 athi uhlanganisa abantu besifazane kunzima nje bebodwa nala esitohoza khona bayazondana bebodwa kuze kube yithi amadoda siba protectors sigcina singena ezimpini zabo nje ngenxa yokuthi wabona nje bebodwa abezwani abantu besifazane nje iqiniso lelo. So it's gonna be difficult ukuthi siba unite bavunwa imithetho ka government wena ungathi nje akushiswa abantu besifazane uzoxoshwa vele ama company policies azoxoshwa but bona mabekutsho kuthiwa hayi ayinyathelo ngeenyawo. So sazoba nzima impela bese ngiza kuMyeza personally ngangishilo ngathi your voice is powerful but I think akakasitholi stand is right so ukuthi ayiphushele icontent ezomenzela imali through ama social monetization o Facebook kanje but yena izwi lakhe nje uMyeza I think now sebonile is powerful, it's been through a lot but bengacela athole icontent right ezombenefita naye ingambeki engcupheni awamamazi waphelela lapho nje. uXolani Gwala the late, his voice is powerful as Xolani Gwala the late. Mfoka Myeza khona ufuna ukuku-add ku Oyisinyamalela lensizwe noma sibathathe bonke Myeza sizuvo lwabo ngicela uphendule mabeqede. Mbovu akunankinga nangu mama laphana uKhabonina ngibandelana kwabo. Okay. I stand Mbomvu Khabonina with any kind of insult, so I stand I'm very very strong for whatever ongashiwo omunye umuntu ulife. Sawubona baba. Yeah, Khabonina uyaphila sisi? Uyaphila baba njani nini? Yebo. Siyavuma. Olwakho uvoltage. Yeah. Hey. Uyabona olwami uvo Mbomvu. Luthi kuyimi ngesho mina anginasi noma asikho isici ngisibona kimi esingayenza ngithi ngiyayikhetha inkosi already kudala nje ngayihlanganisa. Bengizothi ngumuntu wesifazane ozizwe ethinteka kathi nje inkosi ngiyakukhetha kabusha. Ngiyabonga inkosi ukuthi unginike ithuba lokuyibona ukuthi ngihamba kanjani endleleni yami. Because awuwazi ukushawa uvala ungonami. Awuwazi Mbomvu ukushawa uvala ungonami. Musha ovalo futhi ukhombisa ukuphatheka kabi ufila guilty khomba ukuthi kukhona okungahambi kahle empilweni yakho okumele mawukulungise
akukona ukuthi izwe lihlukene kabili bakithi ngiyangibona abantu bebhala la bethi ngiyayigada ngokuba umZulu uma uyigada ngokuba umZulu nangokwesithunzi sakaZulu thina amaZulu singabantu abafundiswe kakhulu inhlonipho sihamba phambili lapho saziwa njengomuntu olithanda kakhulu isiko lethu kuyihlazo kimi kungamahloni futhi uma kuukuthi khona umuntu onga-understanding evalue ozibheka yena lento ithatheka wrong imbomvu uma kukhulunywa ngevalue ngisaphinda ngibuyele enkulumeni yami endala uma kukhulunywa ngevalue akukhulunywa ngawe nomzimba wakho nobuwena nokufunda kwakho nani kukhulunywa ngehlo elikwingquthu yakho elikhomba ukuthi usezingeni lobuntombi noma usezingeni lobufazi hayi lokwehlisa isithunzi ukuthi ivalue yakho iphansi ngokwesithunzi sakho cha ngale siyasimo sokuthi uma ulotsholwa wena phela kunenkomo kamama inkomo kamama uhamba uyibiza noma ikuphi iyakhokhelwa imele ukukhokhwa ilowa ya oyonileyo awuzukuhamba uyibiza mawulotsholwa omunye umuntu egaxele ngento angayonanga into engiyibuka kakhulu la Mbomvu kukhona abantwana abangasinaki isiZulu noma kuthiwa kuyiwe enyokweni kaNongoma akumkhathaze ngiyobuka ukuthi kwenziwani nabangazange bethole ithuba lokuba intombi umuntu athole nje ithuba lokuba intombi uma kukhulunywa ngevalue uzicabanga ukuthi umbuka cheap yena umbuka cheap no not that kodwa ukhuluma ngalo kuya kuntombo kukwenza ukuthi makulimala wena kuphume inkomo yengquthu kama wakho ngaphandle ke makuya ngokuthi uzizondela uThamala nje cha mangabe zizondela lo mntwana akacaca nje ukuthi uzondela kodwa hayi ngokwevalue okwevalue ngimile akukona ukwehla kwesithunzi nokuthi uyinto engelutho khulunywa nganayo indaba siye enkomeni yomuntu wesifazane kunehlo elikhomba elikala nokulotsholwa kwakhe inkomo zakho mase lilimele akukwazi ukuthi liphesheke ziyephuka hayi kuyezwakala ma siyabonga kakhulu cha yasinyakaza impela isizwe lenkulumo siyabonga kakhulu umama ukhabonina ivalue yomuntu ayithinteki kusunywa ngevalue yokuthi inkomo ezu11 sekuphuka inkomo eyodwa inkomo kamama yobuntombi kodwa ke uyazi Mbomvu yengquthu kanini uyazi ukuthi ena Mbomvu uma ngabe abantu kwakhubeko yedwa noma omunye eciko ukuthi ivezelwa le ndaba kahle hle yevalue ithinta into eziningi nje uma usuqamba ukuthi uyayilandela uyayibheka ilimaza abanye balimelela ukuthi ngathi ke manje insizwa azisezi kuyithola imali ngoba khona engena ku-inbox wami insizwa zibonge noma kodwa futhi ngokunjalo bagcwele i-inbox lapha kimi ngiphendula ngize ngicishe ngingalali bebonga ukuthi awenko sami sengazi uthando lomyeni wami sengibona imali angisakwazi ukuhamba ngo-Uber ngiyogrosa kuthiwa ngilandele ngo-Uber ngizobuya ngo-Uber ngingamazi ukuthi ukuphi akekho umuntu ogana indoda Mbomvu kade usondeza umakonto wakho omuhle la akekho umuntu ogana indoda angathanda ukuhlala eduze kwayo uhlala ukhuluma indaba zesizwe kodwa isikhathi esiningi umba sekhaya eduze komkakho labo makoti abangibhalelayo ngiyakubona mina ukuthi okay bese bekukhona lento ushode emshadweni ukuthi indoda yami sayazi ukuthi khona umuntu ongimakile thina abantu besifazane ke siyalimazana sisodwa uma uthola ithuba lombuso uyaligwinya awubusasho ukuthi awulihlepula uyaligwinya lonke futhi uliphoqa ukuthi libe ngelakho umlimaze nje omunye umuntu wesifazane uma sithuganile lapho futhi yena ngeke aphinde abe nenye indoda ngoba useganiwe wathelwa ngenyongo kodwa umuntu wesifazane uma ethelwe ngenyongo hayi ngakhuluma nje ngomshado omhlophe kodwa ukugana ngesiZulu uthelwe ngenyongo ukugana ke lokho ukushada i-white wedding nazo ezinye izinto kufanele bazifunde bazehlukanise ungazenzela whatever ngisho idlozi lala ekhaya ngeke lize likubambe kodwa uma uganile wazi le ndoda
uthanda ungathandi ngikhulume Mbomvu ngakhuluma ngathi bantu abami nilimele vumani futhi kuba kuya ngami ngabe bayacela ukuthi uhulumeni yebo wawudidisile ngathi wathi osithintayo asombopha laba banqena ukuthi eganile avela bopha indoda yakhe ukuthi immemile ekamelweni Mbomvu uma ucabanga lo muntu owenza njalo akufanele le ndoda imphindisele kubo angithi mayisimpindisela kubo kuqala lapho kuthiwa umgodoyi lento inja idlala ngengane yabantu nansi igcwele nezimpahla lapha kubo abambuzi lona ukuthi wenzeni uthe mayifika lapha kubo wathi mina ubaba sibani ubuye ebusuku wathi angithinta mina ngathatha isandla ngasiphonsa le ngathi angithanda kabatsheli uthi akathandi kubani eganile Mbomvu uthi akathandi kubani ngoba into izele lapha uze ngayo le ngqothu ekhokhelwe lapha yakhishelwa lenkomo le value yakhe yehle lapha ngale ndoda mayethi akathandi kubani ukuthini uzothi suke beyibopha le ndoda beyikhulula siyabonga mama akukhulula yebo hayi Mbomvu siyabonga kakhulu ayibuye emasisweni sithathela yebo asithathe olandelayo kehle kwabeni Mbovu somasho njani Ncukumani siyavuka qhawe lamaqhawe njani wena ngiyaphila bhuti mdala ngiyaphila Mbovu lento seyithanda ukukhulunywa ngicabanga ukuthi semanje seyizoqeda isonto lesibili leli ibhizi ukukhulana naye lento Mbovu isinyakazisile isizwe yinto okungaqala ukukhulunywa ngayo yinto thina besihlezi siyizwa kungekho umuntu ebeyisukumela lento ayiqali ngale ngane uThamara ikhuluma masizomela nje iqiniso akuqali ngoThamara ukukhuluma le ndaba le amagama uThamara wasebenzisile kosisi nakwabanye awehlanga kahle kubafowethu abangayazi into ekhulunywe abajabulisile into ekhulunywe uThamara kubona yehle kahle kodwa mokuthi uyayibheka Mbovu ayehlile kahle if bothiwa siyamadoda siqhuquzela ukuthi lento esho uThamara siyayisupport bengafanele siyisupport ngalendlela ukuthi kube nabantu abaphusha ibhakede leli belingekho sidingo ngoba akekho umuntu ozobulala ingane akekho umuntu ozosabisa ingane azafinyelela la ihlala khona ukuphusha ibhakede ziningi izinto ebezingaphushela ibhakede ezihlukumeza amadoda la eSouth Africa le imali eyingaka ezikhishwayo zikhishelwa lengane lena izozenzani yipi ubani ophumela obala wathi lengane ayikho safety and then ingekho safety nje lengane Mbovu mawuthiwa siyayikhipha le mali siyikhipha kuwena bhuti siyikhiphela something mina ngangijabulisa mangikhipha imali wena ngiyakubona ngiyakwazi ngahlangana nawe endleleni ngithi nangu Mbovu esakhipha kuyena imbali masiyikhipha le mali siyikhipha kuSiyamyeza uSiyamyeza simazi sikhona la ko Facebook ko TikTok sikhona kuyona yonke indawo uSiyamyeza sayizivoice yakhe sazi voice yakhe nje kodwa ungathi imali ingena ku-account engane hayi ya ngangena ku-account yengane uyezwa kwabeni hayi ngiyakuzwa Mbovu ngena ku-account yengane njengoba besho but asazi ngale kwakhona ukuthi kwenzakalana angithi South Africa lana Mbovu osomathuba baningi siyabazi osomathuba baqhamuka ndlela zonke lento yebhakede mina ngiyibona kuwosomathuba abasebenzisa idingo zabo ngaleli gama elisho ingane lento eyenzeke enganeni umyeza mina kuyongijabulisa hlazane ngambona ubuso ngithi ake nangu lo myeza esihlezi sikhuluma ngaye sibone ukuthi sikhuluma ngaye ngoba sonke isikhathi sihlezi kuvelele sibona manje kwabeni masingabona ubuso bamyeza naye ethi usabela impilo yakhe uzovuma ke manje avule ibhakede lokuthi khona kuzogadwa yena ngoba naye usabela ubungozi obuzobhekana naye Mbovu uzosabela impilo yakhe ngaliphi yini engakayazi yayenzile ehlukumeza abantu akekho umuntu osabela impilo nakho Mbovu wena yabo le caucus oyilethela unokubiza amadoda amakhulu amadoda aziwa yana amagama wabiza ahlalela kwipanel yakho uwaface
yini yena mekuthi une content eqondile eqinile angakabize le content le ayibiza simbone simazi ukuthi okay nangu ke lo mfoka Miyeza osebenzayo osebenzela isizwe ivoice yakhe iyezwakala ake siyizwe ivoice yakhe simbone. Mfoka Gwabini siyabonga kakhulu. Sithathe ubani branded by Melissa. Mbomvu ngicela ukuphendula la. Ukulapha nango mfoka Gwabini kungaze kudlule. Mbomvu kade ngila ku live qala lomkhankaso kaTamara. uTamara bengingazi nokuthi akanayo license. Kubhizi nendaba yakhe nensizwe yami offerish license yaseMelmoth umfoka Masango. Le license ayibhalwanga uMiyeza. Ayizukufika ibhala uMiyeza noTamara. Excuse me, uTamara mina ngimazi la enkundleni zokuxhumana. Moving forward, i-iPhone le yathenjiswa esinye isiguli sase Cape Town ne voucher yakhona ayingeni kuMiyeza ngesiphathi ifone eyodwa sobabili nolokhuzana naye lo Tamara wakhona siyiphathe sisebenzisa sobabili ifone akuhlangana nalo nto leyo. 3 uTamara mayiswa ngebackground yakhe wathi unezindlu kubo ezu2 abezama ukuzakhe engarufekile amarondo nanana amarondo afuza ukuveza lonto la enkundleni zokuxhumana. Akuza ukusuka uMiyeza ngale mali edonethwa abantu ebhakedeni ahamba ayoba wakamzimela laphana elentozaneni kuphi lapha eMandeni ayohlala khona kube kubo ngesimo sokuthi nakho ufakwa imali okumele ukuthi benefit uMiyeza. It is straightforward answer. Abantu bayayazi le nto leyo, but into engithanda ngabantu Mbomvu, they decide to not to listen of what somebody else is saying. So umuntu uyadecide ukuthi malini like uyadecide ukuthi yinto akathanda ukizwa nangafuni ukizwa kuleso simo leso. Kunabafowethu lana bobhuti akwathi maqala lento le bakusho ukuthi amadoda la wakhona vele antekenteke ngisho singayiphusha lento lena kodwa vele amadoda aweak awakwazi kumela into yawo. Njengoba kunabantu abanye kade bemile sebeqala befuna engathi manje sengathi baya withdraw noma bayasaba noma kungabe kwenzakalana. Mina Mbomvu I myself as Mr. MM I don't owe anything from iLadies House or whatsoever. Ukuthi anginawo Facebook angiyazi ukuthi kusuke kwenzakalana kanjani. But anginayo into engiyikoleta lolo hlobo labantu nanani. So ama insult nezinto zepolitiki ngizijwayele ngengacabanga lento ukuthi no angiphume nanani ngezwe kuthiwa ngazi sebekudelela sebethi nanani yonke lento leyo angihlangene nayo yonke lento leyo ukukhulunywa ku social media noma into esuke iphathele nezinhlamba. I'm strong enough to withstand by leyo nto leyo ukuthi against leyo nto leyo I mean. So umfowethu lona la ngicabanga ukuthi umisled at some point and nokuzama ukucampaign ingane sazi sathi Mbomvu mangabe ithola ama attack phela le ngane leMbomvu kuba simanga nala social media ngaba yisekho baningi abantu abashintsha content la ku social media ngesimo seLadies House noma ukuhlangana kwabantu besifazana abathile bethi ba against into ethile. Anginayo ke mina inkinga even ngisho ngama namhlanje icontent yalo yamntwana lo noma lento lena yokusupport kwalo mntwana ngoba I ask each and every man support Tamara I ask 10 rand kuphela ngathi nje ngama 10 rand ethu lengane kade sana 200 and something followers ngathi kubantu abawu 200 ngicela u10 rand only ukusupporta ingane. If that is a problem mabe decide ukuthi bayakuyekela abafuthi akafake uMiyeza lento uMiyeza had suggestion yenkulumo esupportwa abantu besilisa kuTamara hayi ngoba wakubhekelane naye noma kunani. Mina ngeke Mbomvu ngimela ukuthukwa for umuntu engisuke ngamazi ngambona la ku social media ngaze ngamfuna ukuthi ena angixhumane naye ngisuggest something ukuthi asizakale ngalolu futhi ngeke ngithukwe ngabazali bami ngithukwe ngayona yonke into with my historical background ngesimo somuntu engamazi akwazi ukuthi kwenzakale kanjalo. Into lento bisidlulile futhi Mbomvu lento yalengane le into eyonile Mbomvu ukuthi mase kuvela ukuthi ingane iyasupportwa ngezimo zezemali and abantu abagijima kakhulu abantu besifazana bese kuba amadoda angenawo umgogodla amanye azama ukuthi adi campaign ngoba into abezoyibona mina ngangenza itarget yepholo ngathi mina asihlanganiseni ipholo nanani ngijabulile mangithinta omunye umuntu wakwenye department
senza i-application ye-approval I mean. So yokuthi ingane bakwazi ukuyisiza ngicine ngathi kusasa kufuna kuphuma ama-result ukuthi ingane izosizakala ukuthi yakhelwe ekhaya for free of charge. Kuyangijabulisa le nto ayiyi kubo kaMyeza noma kwaMyeza ukuthi iyosiza mina. Kuzongibhenefithisa mina ukuthi uTamara uhambe wakhela indlu kubo. Kungisiza ngani leyo nto leyo? Kungisiza ngani ukuthi le ngane le yayithenga lipholo? Kungisiza ngani le ngathi ne-license? I-license it will not be written under my name. Okwakhe yonke even a cell phone okwakhe yonke leyo nto leyo. Uma kunento ebhekana no social media mhlambe esuka ikhona iyokwazi ukuthi hayi bonanga uMyeza othi uyayithi uyangisiza le ngane nomuntu wayo ephilisana naye ngesimo sa angiyazi mina kube into yala ku social media but ngesimo sabantu sobhlungu bokuthi kwenzakalani noma nomona ngizwile abantu abaningi mbovu baphefumula izinhliziyo ezibhlungu of which I don't understand for which reason why bebreatha lento abayibreathayo and angikwazi ukushintsha ke lokho mbomvu kuyinature yabantu ngayona yonke indlela ukuthi ingane ithini mina nginezinkulumo ezinye zengane engiyithandayo ezinye izinkulumo zale ukuyibalekela leyo nto leyo mbomvu but bengifuna ukudlisa leyo nto leyo nje kuphela ukuthi abanye ungabaleki mfowethu kade sifaka ubranded by Melissa bayeke nje mfowethu uzobaphendula bonke before uhamba and clean governance we would want to promote unity bakwethu impilo kaMyeza sicela ingabi sengozini. We've been always saying that all along. Ngiyana Melissa. Morning guys, hi to Clean Governance. Ndiyabulisa nawe Myeza and everyone on the panel. I acknowledge you guys. Ndingena nje ngale ndaba kaTamara guys. It's been going on and mna olwami uluvo nje ngizawuzama uthetha ke guys isiXhosa because abantu abavali nesilungu so ngizawuthetha isiXhosa because ndithetha isiXhosa. Umuntu ongandiviyo ngizawumixa isizulu sami esibodile here and there. All right. Ithinto kwaXhosa isiXhosa sitoli kwasisi thatha. So a point is that guys first of all Glenda uTamara who has come out abantu xa bene points zabo it doesn't mean ukuthi umuntu uperfect right xa esenza utshintsho emphakathini right if bekuthiwa abantu who are activists ze LGBTQI okanye activists ze HIV and AIDS bekumele ukuthi bonke ba disclose before benze lokho besingeke sibe nalo utshintsho you understand uTamara I think si thetha into ezimbini apha ukuthi yes we agree izinto azithethayo ne points azenzayo ngabesifazane ukuthi we supposed to ukuzimela before we even get into relationships namadoda into leyo that we as black women singafuni uyiva into esingekabikho ready kuyiva because really in 2025 there shouldn't be a woman ethi bana I'm going to get into a relationship ngenxa yoba andizovuna monetary values from indoda. That is where gender-based violence ingene khona. That is where ufumane sukuthi khona ukuhlukumezeka because even the president himself he cannot afford to get umfazi othi andizokwenza nix nzawuza nje ngokwami ndingenayo nepen ndingenayo nesent. So guys, let us get that right and let us get that straight ukuthi in 2025 no woman is supposed to feel entitled ekubeni ukuthi indoda my providele yena guys gone those days and there are still women who still feel entitled ukuthi mna this is slay queen, I've got nice hair, I just want a man who's going to provide for me. That is not fair guys. Siphila ku-economy siphila exesheni unless your partner actually says ukuthi you know what sit back. But even if your partner says that that is not safe, you understand, you shouldn't be doing that in the first place. And then ndingene kule point yokuthi unenhlamba uTamara, we cannot run away from the fact that guys xa ufuna ukwenza utshintsho okanye xa ufuna utshintsha into awunokwazi ukuza uze kakubi because then yonke lonto icima the point that you are trying to put okanye the change that you are trying to put across. So asizuyibakelekela leyo ukuthi indlela yena athetha ngayo nendlela azibeka ngayo izinto azikho right kubantu besifazane, you understand. And if ungumuntu on social media who has emotional intelligence okanye okwaziyo ukuthi ahluze yini into engayithatha yini into engayiyeka uzawuthetha lokho ku right kunemfundiso akushoyo then ukuyeke okunye because ku internet you cannot control ukuthi umuntu ukukhuluma kanjani, you cannot control behavior yabo but you can control ukuthi wena ureact kanjani
londo, and also you can use izinto esizinikwe apho yokuthi ungablocker noma uchinge noma uthi unfollow. So people need to understand that ukuthi abantu baphuma from different backgrounds, abantu bane imfundiso ezahlukile. Not everyone is educated enough ukuthi mayekhuluma into uzayikhuluma ayihluze nesikole sinendawo yaso kuyo yonke lonto. But that is not my point. Then ukumyeza, guys, before ndibemde, so that I can give other people. Umyeza literally sinengxaki in South Africa, especially as abantu bamnyama, guys. When someone comes and wants to offerisha uncedo, guys, let us face ourselves. Sibanabo bethu na umona, because beku right ngoke beqala with this, everyone was on board. Now that it's actually growing and ingathi yakhula, abantu banengxaki, abanye bathi bafuna imali zabo back. Why were you even investing in it in the first place, guys? Must be truthful, and also sibe transparent. Also with Umyeza, if you're going to seek, baby, please go to Dada. Please go to Dada Angel. Okay. Mommy is busy, okay? Thanks. If sorry about that, guys. If uzo, guys, for me, as it's a lesson as well. If uzo especially on social media, and you're going to want donations of some sort, you need to be transparent in terms of because there are scammers, unfortunately. Abantu bayoyika because there is cyber crime. Asinobaleka kuleyo nto leyo. Secondly, kuzokwenzeka lento yenzekayo na Umyeza, other people will bash le point okanye lesizathu ufuna ukuraisela imali zona, and others will simply be for it who have good intentions. And unfortunately nje babenzichila ukuthi elizweni okanye on the internet sinabantu ba different, we've got different backgrounds, abantu abaninzi bane traumas ezahlukile, and so bazokubhesha whether you like it or not. Even if when you're right, you're always going to get lower muntu uzoza abhidlize lento zamu yakha. So this is just one of the two things I'm going to show. But guys, with regards to Tamara, I really think we need to have these conversations. In 2025, there shouldn't be any woman ozayo avulumulomo wakhe athi mina nje ndifuna indoda enzofika nje ndibese ndihlala indenzele yonke into. It's totally unfair. It's not even unfair to the men. I'm not even speaking for the men. I'm talking for the woman who expect her kuthini, because zininto ezenzekayo. Us married women ourselves, nathi siyazibhekela emitshatweni because you don't know ungomso. It's not about it's a breakup sometimes. It's even about, death. There's death. There are a lot of things, guys. Umuntu angangena kwi-accident abe crippled angakwazi khona ukuthi asasebenza. So let's just open our minds and let's just open ourselves. Ekutheni sikwazi ureceive izinto that bring change. And also, guys, singabikho unfair. If someone is coming and bringing about change, akafake mbumbulu engqondweni athi khuphani imali. So those who have donated, you have donated, and those who have not donated, so donate ke uzithulele uhlale koneni yakho, and let those who want to bring about change. Enkosi kakhulu. Asekho ke ntwana ngayena. Mbomvu ushone ngaphi Mbomvu? Point yami, I think befana ukuthi ngiloko. Sanibona Mbomvu Londiwe asithi ukulinde Mbomvu kancane ngazi ukuthi kwenzakalana as a live controller, moderator or head of live. So Myeza ngikhona Myeza, uyangizwa Myeza? Nguzwa kakuhle Mbomvu. Ya bengibuza ukuthi isiXhosa usivile xa usise thethe. I really appreciate kusisi. Ngiyabonga and kuyangithokozisa amagama akhe esuka kumuntu wesifazane. Asifake usisi uLondiwe Mhlongo. Ngena mamhlongo Njomani. Wemhlase Mhlongo, ngena mamhlongo. Sawubona Sibali. Ake ngibingelele bafethu namntamba akuningi engizokusho, kuzoba kubili nje kube kuthathu. Bafethu into engayicela nje ake sithandazeleni umona thina abantu besifazane sinawo lo mona esithatha size siwuphushele ngisho ezukulwaneni zethu. Mina ngaphuma kudala ke ku ladies house ngoba ngangibona ukuthi iyayibulala imizi yabantu. uTamara ube uyanda before uyanda nje ngithi unegama lakho uTamara esingalazi thina ukuthi ungubani.
wayenza leyo content-ke leyo yes siya-understand-a ukuthi senza ukuthi niyajika ngoba wayefequza nikhuluma yonke into eniyithandayo ngaye. The time uTamara eyenza i-content before bengenankinga naye sonke besiqhweba izandla ure. Kodwa why mase kufika isikhathi sokuthi-ke akufakwe leli bhakede senikhuluma kangaka senifuna izinto ey'ndala ezingenasidingo senizoziveza lana yini ngempela into nje ekhona nje umona mkhulu kubantu besifazane ngisebenza khona ndawonye abantu besifazane banomona iziba njena nje lento sekunama-debates angaka umona ake sithandazeleni nje umona bafethu akukho engingakusho anginendaba ukuthi umyeza engavela noma engevele anginankinga nomyeza anginandaba naye kodwa nje mangizokhumbula kahle umyeza akayiqalanga eyedwa lento ukuthi acontribute baningi why-ke manifuna ukwazi ukuthi amabhakede egcineni zeni ningabalandeli abanye bamabhakede nihambe nifuna ukubona ukuthi kwenzeke ngempela lokho okuthiwe kwenzeka engizokuthandazela nje bafethu Ayibuzo imali yebhakede kwabafuna ukwazi imali yebhakede mamhlonga ayibuzo. Qhubeka nje manje. Angizwa Bengithi imali yebhakede ayibuzwa. Yebo. Ubuza imali yebhakede ayibuzwa nje leyo mali. Ayibuzi imali yebhakede ngisho esontweni uyanikela ukazi wabuza ukuthi ishonephi imali kuye kufike kube yomnikelo kube kuthiwe kuphinde kuseqede kuthiwa eyesakhiwo kuphinde kuthiwe eyokweshumi awukazi wayibuza ukuthi ushonaphi umona nje ube ukuthi nje intombazane encane izophumelela izoba nalokho abangenakho bona Siyabonga Njomani sikeni umona ngoba kunje umona yeah Njomani siyabonga King before ngehla ngicela ukuthi thank you so much Londiwe before ngehla manje so that kuzoba khona abanye bazojoina so that sizofunda kubona I do branding and design for abantu abafuna ama CV and denza ne mentoring so ima ngabe khona umuntu ofuna usizo lwami especially ama lady we always say ukuthi asiziphuhlise asizikhulise so I'm not only about ukuthetha but ngiyasiza nalokho ukuthi abantu bakwazi ukuthi bangaziphuhlisa kanjani so abantu nje bangafollow ishi page yami bazofika khona umsebenzi wami pha siyama design ama website senza everything that has to do with the businesses and also individual branding so abantu nje banganfollow ababona umsebenzi wami ikhona number yami ka WhatsApp phayana they're ready to work in the new week and make sure ukuthi ladies they get secured imisebenzi yabo iCV yakho is always what is presenting you abakwazi ukuthi ungibani so it's very important that you get it right up ku 2025 ezaqala unyaka inkosi kakhulu Sibonge kuSisimelisa bakwethu if you want to promote your business please warn us before ungasatake njengosisimelisa it's wrong but let us know but ke siyaba support abantu ukuthi bayimele we are not jealous we fully support you okwamanje sike sidile ne topic perhaps Sanibonani bofuthi nani uyaphila perhaps ngiyaphila nanjani Ungifake embofu mfowethu. Japhe kuhamba ngequeue wethulani kuzothi makuphuma uCeps ingena ugabhisa makuphuma ugabhisa kungena wena makuphuma wena Thulani unkululeko ugcina usiya ngena Ceps Kancane Mbovu ngicela Mbovu kuba khona makugcina unkululeko usiya G ungena manje kade abantu bebakhona bephuma bengicela sibambe ngalo hlobo lo ngoba ngicela ukukhululeka mase egcela unkululeko bengizobalinda bonke nje boba u7 or 8 bebedozana bekwazi engage bese ngiyaphuma ngiyabonga kakhulu ngiyana Ceps yabo into engisanda uqala nje ngiyesho thina siZulu sayinsini ngento eyenzeka manje siyinsini angaze ngibone nje ngihlezi ngiyezwa kuthiwa amaZulu ayasupportana bayihamba into eyi1 hamba wodwa kodwa inhlamba engaka ekade yithuka abantu besifazane kangaka babe bancane abantu besilisa bamaZulu kade bethi hayibo siyamuzwa uTamara uthi right kodwa inhlamba engaka seniyikhipha ubona umuntu wesifazane uyipostele sengize namagama amashe we ngigqumela suze in kuhle kube nje yaya
uTamara why most of us ukuthi asiyamzonda noma asizwa into ade yisho sidelelekile sabonakala kwamanye ama-tribe singento yalutho kumaZulu akithi thina akuthiwa manje amanye ama-tribe ahlezi azodelela amaZulu amadoda amaZulu ngobudoda babo hlezi nathi silwa kungathi nathi sinalobo budoda singabantu besifazane bamaZulu hlezi silwa leyo nto siphoxane nabo njalo kodwa nina namhlanje nihleke na gegetheka kwa nangasikhumbula ukuthi hayibo labantu abantu bethu phela lapha babe bancane abantu besilisa okay siyamuza ukuthi amara ukuthi right ukhuluma uthini kithi usifundisa ukuthini siyamuza mina ngathi ngiyamuzwa ukuthi uqonda ukuthini okunye ngiyamuzwa ukuthi uqonda ukuthini okunye ngiyakuzwa nje kahle kodwa bayikhuluma inhlamba ezoqhamuka nokukhuluma mina ngazi ukuthi umZulu uyahloniphisa bayikhuluma yabona mina bengihlala namaXhosa komaresi nani ngangihlezi ngiqhalaza ngingakhulumi nami kanje phela mina ngumZulu uyagoqisa khuluma uyagoqisa uhlamba lazi nje lo uzosimotivate ngenhlamba ukhona nje uPastor Zondo owayesimotivate ukhona umuntu ozothi uyakumotivate athatha lokho okuhla kushoyo kodwa ngapha nenhlamba hayi guys la siphoxekile ngiyangiphoxekile mina nje kakhulu uthi hawu sase divide kanje kwabancane abantu abasimelayo yabona futhi ngize kubhuti Mnyeza unayo leadership yabona ukhamela eqoqwayo ngabe kukhona abantu besilisa abalimele kakhulu ngangangukuthi ubaba omncane wami ekhathi lahlelwa umsebenzi wayezubhlungu kakhulu ngithi mina ubokhala baba omncane khali uthi bosukhalile bese uyaphumela ngaphandle ngoba bongakhali uthi usuphuzile wenze izinto esingazazi ngoba ukhali akukho la ukhala khona kanti kubalekile ukuthi ukhale umuntu wesilisa noma ukhona la uzokhalela khona manje yena wayijabulela ukuthi mhlambe njengani abantu besilisa abalimelo ujabulela ukuthi mhlawumbe ulimazwe umuntu wesifazane ujabulela ukuthi umuntu wesifazane uyathuka bese kuza bese kuba ngathi uyaphola yena uthi ya bayithuka le ifebe ya kuba ngathi uyaphola kahle upholiswa inhlamba ugadla kwaThamara yabona nje le imali eqoqwayo ngabe ziyavule inhlangano zabantu besilisa ezopholisa abantu besilisa zibagqugquzele kuvulwa amakhono ngaleyo mali ayethenga amaphola azoqeda ukuthini ngoba phela uzolibe sithukile kuhleke kanjalo nilibi nistili nilimele vele nje kuyacaca kufana naye uThamara omunye olimele kwayena ngoba lezi zinto uyikhuluma mhlambe ulimele nje lo mntwana ulimele udinga usizo kwayena nje manje lo muntu olimele uzogadla bese kuyaphola ke la enhlizweni umuntu olimele wenza njalo ungathi engazwisa ubhlungu omunye umuntu bese kuyaphola nabantu besilisa kuba njalo ngibona bese kuyaphola engabe uyalapha yena bethi bese ilaphile bese ethi angeke ngiphinde ngithola umuntu wesifazane onjeya sengilaphekile ahleke akhale kuze iphele manje bawugadla ila ethi yes nabathola ngibathole kahle